hablong ro matri stom hablong ro kibar kikiai kakam bandok keren ngaron bandong bahan ni nak MP jom bandong is barok ngade way MP wakikia tamah kakam kata-kata ngalong he apa MP barok koi the north east ngalong secretary general jom the north east barok koi kijing keren na bilang ki keren ke babon kijing keren ngasam ro bandong bok apa julatri ke babon ni akan keren bon bang ayo akan keren but koi lagi compare ke MP ke badan nai on ke MP ke badan makalen jom the north east tidak baik ke recall lane ban assembly parlimen lane ke dikren lane ke kiai kikam naso sorong bang ikbat dengan ke konstitusi namar kibru ke sini yang lifetime na tristom na le bhai kakam kap pangala lane kimlang salang lane kam snong kam thao lane kam kai paten botar ki paper isu lane kikam jom kina skol kina polis bas kunta terter lane kimlang salang haka lo manta deploy bang simlang kini ke bara kijing am bawa palam Ukraine bawa dalam Ukraine le nah ada satu bala persamaan le dari jambon kepada bala la persamaan Ukraine jambon kepada bala Ukraine la persamaan bala Iraq jambon kepada bala Iraq andai ke bang kedensio jauh tentang ba di polisi bagani kasar ke sim pembangunan minta kami di polisi nampak di baik lagi di polisi bagi BJP kasim hadali, lada kasim kedua polisi hadali hak pendan kamah ni state domi. Polisi kau kalau mentah apa hadali kasim, yang kita harus pak susu, ika beduk susu. Example kau ketang kontrak ni apa state domi. Sini mencua ke kilometer dan 10 kilometer usrok, di kispangut kebanyakan bantri, mentah tangway. Ujo bersai kakam bersiang ujo berselai di Moria ujo berselai siap ujo utrai kali waktu tata mutas pak lalai sang siang kumno kiimlang kasalang kaktanem ladawan di parti kupapilai di sosial media kupapilasi di keren Pak Roni kalau kaba sosial tamah ki history jongi ki Kristan bahawa Manipur kelak semi order kaba Good Friday bak Sunday kini bak pulang di train kini ki insult yang iki Kristan kini ki baru kini ki sedang ke BJP ke semukan ke songki yu amba dan banyo baik life pa inyo po bala yu tau life pa inyo po ki target namara ke parlimen ni MP gedon Sanspa asal pemainut KNP. Naga Sanspa lagi bersama KNP. Bang change the constitution ke bayi baru ni na PEP. Bang pendo ia ke secularism na ketu ke constitution dan kan 2/3 majority. Ke 2/3 majority kita banyo laispa anyo po nang bakan tikran. Laispa anyo po kita banyo. Bisa laispa Grupo A Henry bantik na ito lai spa inyo po. Kasi mo itong kikatugan lai spa inyo po. Kasi ka warning. Kasi ka warning yaki. Beriw ito ka ng susong India. Barang nyo lai spa inyo po. Yung pendo ya katin secularism. Kapamot. Ba nilontik kumapo Pakistan. Kasi ka Islamic State. Bangladesh. Kasi ka Islamic State. Iran, batuntar dokter, kibobon kiri, ketika Islamic State. Lalu kita declare bahwa Islamic State, kabobot tangki Muslim kibadan kahok. Kumcu aneh niro, lalu kita akan declare yang ketika India ini, kumke Hindu State, kabobot tangki itu boyok kahok. Belum nak kumki Sunday, di procession, di synod. Kini kita lada ke BJP kam aibor kam long illegal. Kata-kata yang perkat ha. Bang hindi ban perkat tang ke development. Hindi ban perkat tang kibai kikam kini ban perkat ro. Ya kalau kam kim jongi nisuk ni nisuk. Kapridom ka don namdan, ke jinglai lo ka don namdan. Bon ki ba ong ba. Oh, umapala ki katsan snem ulale ayu.
Nakamau kapal panalong MP Nongkong. Kiwan ki grup sana. Kiwan ki profesor, kiwan ki nohikai, kiwan sokot. Nakastin kasi jauh bapalan. Lalu bila abang ris. Ya ki isu kepada yang kastin kasi. Ini ngesel teman eh. Ngesel tu kami kepasok. Pan cenderung ya kastin kasi. Agak eksidul. Sebenarnya ini bang persang, ini bang dong kerikot kebagian. Nah ya kastin kasi. Nala produce, nala de, nala move ke bil. Nala keren bangsa ke pak parlimen na utak kastin kasi. Mereka orang itu orang keren kastin kasi kalau ke bawah kenal. Hak itu kapor, ya ke ILP. Nala keren bangsa na utak ILP. Hak itu kapor, nampa, natrabi kemau. Kasulong kalau ke pakaian itu kata-kata, halo apa? Hak itu kapor, dia kapor ke kongres. Begitu surat kalau sulong seduk ke hati jadi senat. Ia bypass ke dia tu kapal, ke bypass sejuai, ke bypass selong. Ia surat kepada Nuk dan selong. Halang stone, baca do, tura ke dia kapal ke kongres. Ibadat, lawan nom teri kau yang skiman kenas election. Kita nom teri kau yang agak pala sabah pemlek, ke sistem kabamila banguan pemlek, banjadi set banjadi. Nak tentang ibadat, lawan ada li namuk. Ila susah kuma al-fusau li borahan itu borahan terkait dia Bangladesh kapal nanti periksa kato kami hapok Tripura kato kami hapok Meghalaya kato kami hapok Assam suki kipertai kiperbahan sekarang kosong stations kapangan sedang ki kendor ki nom dah ki exporters ki asosiasi dengan dong hakalo kotong lapan berbahaya ki kedau ki nilai asumsi sispak kror. Pilih kalau kita tentang kelak change. Apa alai sedang akerman bagaimana lekam bahasa itu. Pon KKB kimot. Aku pon bang palong mpi. Nak bawa di pelok yang balik dari airport apa asyong. Ke airport Pak Aslam mentah jadi hajar di balik ke bawah. Nak bawa ke airport Selong di balik akal-akal. Berapa kau yang mati sini kali? Nampak ke airport kemudian Humroy ke airport ke Selong. Dikena doni di besar di bawah di balik medical college engineering. Hamil kalian Indon engineering college. Nasotulah kani ka engineering college ke IT kemudian nanti kedai ketuk kepor kemudian ke kongres. Ini krims kemudian postman claim function. Sucna sisa nunding. Mereka ketuk kepor. Iya. Masih debat. Ini keret ikan. Udahlah ini keren. Mentah kali keren. Hak sisni dan itu hajar. Supaya dapat kesehatan itu semua ini keren. Bagpon tu itu tak ter. Lasim kecil. Presiden bangsa kami bagi saya dulu. Nak kita kedaulatan Bagpon ke.